نديك رجعنا اتمان لك يا رحمن. طب عليها ورجعني ليك يا ربي، أنا بين إيديك جد عليها. قلبي نديك رجعنا اتمان لك يا رحمن. طب عليها ورجعني ليك يا مولانا يا الله، يا مولانا يا الله، يا مولانا يا الله. Mau tidak mau, baik, buruk, jahat dan baik, tetap akan melakukan perjalanan itu. Mana perjalanannya? Walikulli ummatin ajalun, perjalanan yang Allah namakan dengan perjalanan ajal. Di mana ketika sampai perjalanan wajib itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manusia tidak bisa memajukan walau satu saat dan tidak bisa mengundurkan walau satu saat. Perjalanan itu tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia melakukan perjalanan itu, apa yang menjadi bekal? إذبنا بك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك.